sibire kurungi twakwakira umurebe wa TV West omugacencwire edakika nemwe eyaraba omushayi ibiri ezo mwibazi yogwera erizoba n'urwa mukaga ebiro byokwezi bya 14 okwezi no ku 11 omwaka 2020 ekirecho mugacencwire nuwamanya Serena na mutayi wanje Brian Sunday nito turabe ntukutwara omumakoro agekireki ntuzagatandikiraho ombwejere. President Yoweri Museveni tubuhaburwa erizoba yasiba omu district ya Moyo arukuronda akaroro abahagizi b'ekibine cya NRM barebeka ahantu handa ubwo barukumworeka obushagici President Yoweri Museveni erizoba campaign ze yazikorera umur district ya Moyo obwaru kubugana habebembezi b'ekibina cya NRM kandi aba bamukwase birabo nkakata icumu na nebindi nkakamanyiso ko kumworeka obushagici abahagizi b'ekibina cya NRM umur district ya Moyo baterenyerera hamahanda obwe bategerizo kuhubiraho President Museveni obu yabaryo umur district eji okusherra karuru Owa FDC Patrick Oboy Amriat yasiba narondo obushagici omurirango sub region powa yabanza yarambura eibazikira abantiga na 39 abaferiro mu rutaro ahari Abia omuri Areptongo. Amriat oshazire mukuronda karura tajwira nkito kuyahiko mutawuni yarira polisi yaterati ya gasi okutatanisa abahagizi be bitu yaraganisa okwarukwija kutungure cyanga cyalango. Robert Kyagulanyi Sentamo Bobby Wine owa NUP we yasiba na itororo muri Katakwi Amuria hamwe na Soroti omuri Teso sub region yabaraganisa kwarukwija kubakorera baba bamutorine abani bijagumiza mu campaign zabo nyencha kare Sunday obwe President Museveni arukuzo muri Arua hamwe na Rira Dero Patrick Amriat na ija kusibo mu Rukwania Apak hamwe na Oyamo ndi Elias Rutugusa. Webare Eliasi tugumuzamo n'amakuru General Mugishamuntu oyesimbira bwa president aragwire ba RDC hamwe nabyo kwerinda okwetantara okwejwanzya ombyo butegeci kandi barukubaganisamo abantu. General Mugisha ebya bigambira hacaye cha Bushenyi obwabire naronda akaruro. General Mugishamuntu arukuronda karuru mu Bushenyi arawire ba RDC amahe hamwe na polisi okwerinda kwejwanzya omu by'obutegeki yawe siko saba RDC yawe yoma yawe wa polisi yawe wa intelligence service esende zikubashashura ndasabwo muhi womusho tumushemere kukwera rubashu won murjo bintu bya partisan politics. Mugishamuntu agizire ngo bungo bwire obwo kuteka mamani bakateka tekera ihanga ahabwo kuba abantu nubazara beyongera speed ya mani ekintu ekiro kubasa kujumika ihanga nubarigachi Chimansangu twego kongera amarwaro ateko kutraininga kwa ba doctors nurses midwives bakanye okutekinga care y'abantu miliyoni igana habe amashemero n'abashemesa Ididi ya Nyakahangura oyesimbira habwa MP wa Bushenyi Shaka Municipality ashabira abantu ba Bushenyi kucendezo bwoba babase kwindura ihanga ryabo Abanya-Uganda kandi binji munonga abokwe nepinduka abatingo bwoba bakukira empinduka yabaho takubaho butabanguko tuteke kibina tukirezo mu mpinduka tuteke kibina tukireza ubushano uburumwa kandi ko abantu bona atari kubangana
Mugisha muntu kwarijira mu rubushenyi shaka yagumizamu yazo muri shema abantu bamwakire kandi abaraganise ibyakwenda kubakorera. kandi ko kubonore bihangeri wabono amajezi akaranga yatwire noshema norebe mpinduko mwihango mu eriyo nebaho na naba electoral commission mugire bukuru, be wise. You be wise. This country will stand firmly behind you. Don't fear any man, any human being. Omuganda makuru no batumawu obushagici yasiba na worondero mu district yibanda kandi yashaba abantu kumuronda ahabwo kuba we n'ekibina cye nibo batari kuronda karuru keshagama. I know here in Ibanda you have been Kong NRM and Kong supporter of President Museveni, but I have some advice for you. Even Milton Obote was strong here. You used to call him Nyamurunga, but when he failed to manage the country according to the constitution, he had to go, and he didn't go in a good way. Mau yayongera yahanangiriza abanyibanda okwetantara oburwire bwa COVID-19. You remember we lost the deputy director of the media center, a whole colonel in UPDF. In Ghana, former President Jerry Rawlings also died of COVID. No batumawu omukorondo bushagici yabashendekerezibwe imamu makumbi omuhwezo wa president wa DIP omoroborengero w'izoba Gashakwa Abraham Muganzi na Timose Mushabi. Mwebare abanyamakuru betu tugumiza munagacencire obwo abesimbireho okwebembera ihanga barukugumizamo kwetorora barukoronda obushagici abibanda nabagamba ngorarabemu abase kutekateka kutungura ebyo bushubuzi omu district eyibanda. District eyibanda nemwe omu district eziri kwetaba munonga omu byo buhinji bitona nabagira ngo barukwetaba omu byo buhinji nabagira ngo tine kibarukuganyirwamo. Abantu abari kutura mu tawuni yibanda obucweka buri kurenga 9 harigana n'abakwekozesa obwe bamwe bakwejumbira omukushubura ebihingwa kandi abandi bari gukora emirimo yarijarija. Bamwe abantu abo twagambaho nabo kandi abashubuzi b'ebihingwa nibagira ngo umurimo gwabo tine karungi akubihiremo ahabwe beye yibari kuguriraho okushana nayo bari kugurizaho. Konka embera y'ebintu ebeye y'ebintu neturemera ibintu nkati ningure bitoshi barete bitoshi akibuza kanana uza gura akanana ekikumanyisa ngo sente tuzuru ikintu by'ubuzure kinito kabantu bavuye. Abakwenda kwebemberi hanga bari ahakwetorora bari kuronda obushagici abantu bagira ngo barebe mu nshonga zabo obwisireho no kureta obuhereza burungi omuri okuboneza imihanda hamwe no kusya amashanyarazi burahamwe. Kobudomu funire bizibu bingi abantu twine na sente omuntu bakaburya babwezaho kandi bizibu mu katare na hatwa batukize mutuze konka tukine bizibu distance yo ntuza kugezaho turebe mutwayihangana aho kwa abantu bari kubitwine ka sente ka school fees government meya hansife ate katwera umurisi chamani bakasema katababize cyo kubantu gusa emisoro teri yamani singi bitano zonka no kubora. Lieutenant General Henry Tumukunde ari kuronda obushagici omushicwekeki arugire yo kucoreka ngo obusasi bw'abanyibanda naza kubutunjira omubazi. Wendesha hayani mwino miliyoni mwenda n'emitwaro 8 mwaba kutini nitina kurutwatinde kurutujya yese kumakutini amina reshaye shiri erengire nango kurengerengire. Ogu agambireho n'abanyibanda acishayishaza kandi ayongire yayoreka kwara kuzakongera kurwana habakazi kandi mutera karuru mukarinde mukazongorekana ompoliso makatere kayona kakitarubasho abasheje 50 mukahunga tia gasemu esto kiryashya batera tia gasemu mukahunga Gashakwa Timothy Mushabi.
Webare Timothy Private Paul Lutuke erizoba eryanyumwe bazyo nubwacumanyire kwari kuza kumara imyaka 9 omuchome abo kweta abantu babiri omu district ya Bunyangabo cottage eshitamire ombarakseya muhoto omuri Fort Potro kandi ebire kurirwe Lieutenant Colonel Felix Nyero nokwe kusingisa Private Paul Orubanja akamusindika kabura murro okumarayo emyaka 9. Cottage hurire ng Private Paul Rutekei obire nakorera emirimo ye ya harbu kara ditacha hansi ya Mountain Division ahabiro 30 byo kwezi kwikumu mwaka ogwo hakatera amasasi na Yebare Penina hamwe n'umutabano w'emyezi mwenda kushemera Owen abizire bakafera ebe bukaba mu cyaro cya Nyakasinga Trading Center mu Nyakigumba Town Council district ya Bunyangabo harponze yakozwe polisi ya Fort Portal neyoreka ngo bakaterwa amasasana agatandikira ha mugongo g'umwana w'inyina yabira hekire nuko kutaho mu kifuba cya nyina court hone hurire ngo Paul akakoze sembundi y'ekika cya machine gun akwita babiraba then he got again Mukomboti ya 1000 but he bought Mukomboti for 1000 again aneka mara Mukomboti no to mi then when they were taking Mukomboti then the problem of the phone entered us. And who is my bag in ebe byona bitakabireho nikigamwa ngo hakabanza habaho kutambikira n'ebigamba hagati ya Paul Rutokeye hamwe na Yebare Penina bwanyuma ya Paul kwanga kushashira shiringiro 10 ezo mukomboto guyanywera mu bara ya Penina kongo musirikare gwatangarize koti bwanyuma yo kugira ngo no bwarabene ayefuza habo kwita umwana wa Biratine Mushango tsari kwefuza habo kwita nyina Lieutenant George William Kavanjo Viraruprida wa Chababerwa agire ngo Paul ahizobere yatera amasasa baberaba akabasibera ruko nyumukombote nahabwe icyo kikorwe cyo cyubasa kuba china kakwatse no businzi konka we Lieutenant Gabriel Mavengina obira kuriro bajoro hababi echa cyakana sizagumizengo ekika cyembonde yakoze iseni choreka ngo ekikorwe cyakaba nacumanya ahirwe emyaka nshanja habo kwita na Yebare hamwe n'emyaka 9 habo kwita umwana kushemererwa Owen konke cyene se kintu kija kukorerwa hamwe. You deserve death. However, this court considered the fact that you are a first offender and a sole breadwinner of your 5 wives and 18 children. This court has unanimously sentenced you, AX 00121 Private Lutukai Paul, to 7 years imprisonment on the first count and 90 years imprisonment on the second count. Both sentences are to run concurrently. Amateka ga Uganda UPDF ntukuratira amateka omuntu we no rukore nshobi nduzumufubira kandi ntumubonereza kurugira amateko garga solo tukayiporo atukoti yahiza kumishara emyaka 9 yaine mishange ebiri yamada yo kwita abantu so ubwo kubanza bamusharira emyaka nshanju ubwo akabiri bamusharira emyaka 9 so yona nakugisabindira umurundo gumu gasha kwa Jonathan Tusingwire webare wacherune itwe omugace ncwire reka twumureho netugaruka obu no bahabuzi ahabyo bwegese kohereza umwana ishomero tuwafa yo kumanya umwana naza kurya ki ayishomero hashaki umwohereza umwana sibaku atwa kusibaku nabasa kushoma byo mukasheshe byo mwabazi byona mu murimo hati niyo teka ngo umwana we shakora kene jakore vuzo ahike nabandi nga twikiri umwana wa wamuheza ishomero uko kwefaho yuko kwenda ngo niwe uburire oyino buteka umuka nuko shimiye kumutera ubikora ngo kwiyaza ishomero ineki yarya yo obhabuza habyo bwegese bw'abantu kuhikibwaho Metropolitan University muri gamwe
umwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa. Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi, bakwinire lemon green tea juice erukuruga umajani ga kinyasi eri munendimu na cactus. Nibakorera Kazire aloe vera green tea drink kurwo muri rukaka na cactus ne yamba abakushasho munda umugongo n'imishwija ya buri kanya. Bakora na Kazire orange tea juice ne korwo micungwa na karoti okuyamba misho kwezaje neho mubiri gwawe amani hamwe n'abana kura kurunji. Bine na Kazire Vit fruit juice eri kuruga mu beetroot ne yongere shagama nywa ebyaba Kazire amagara gawe gashemere okshubura noti mushanju 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS. Aba Day to Day Shopping Center erukushango mu rurembo rwa Mbara bakuretera ibintu by'umurembe nk'ibitanda, entebe, emeza zo murembe, ebyo kukoresha mu kiyungu cyawe kisuwani, amasafuriya za oven, pressure cookers, ebikopo n'ibindi. Bayine n'ebyo kunywa wine, juices zona izo murembe. Bayine za fridge, za fan, ebyoma byo koza imyenda, amagargajiya, aha bayinungi munonga. Bayine abahereza barungi. Bashire a High Street ahashungine na Crane Bank esimu not mshanje not ina 15 not ina 16. Day to Day Shopping Center Mbarara, more for you. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Anzibango nali wanika. Nsanga ku Silverton Gardens hano. Haba. Ngenda kwanjulira mwanyiraza bakazi bange bengena gwasimbaga ya mwezi gujja. Katika ibanda baweka muweke. Aoli yagenda ngo sina waka. Ndabako banange gatonda yampa bakazi banange. Owaye mwanyina. Kati ono bakuweka. Atono nakulera. Mukama nayamba. Ate mukama nayamba ati. Tumanyi mulamu oya ndoba ngo sina waka. Waka kati nafuna mu dabo. Nanywa mukama nayamba ngagera kwangu mutakyamala kwe kongera ko li wakubi. Haba. Gwese obadde akubira simu nga tokwata. Kumba oli ano bakuleze. Kunjaga zaki. Wanoba ngo sina waka. Kakati nafuna waka leka bandere. Mukama nayamba heresi drink. Nico cyo kunya kikozi gweje kunywibwa buryo omwe. Kikozwe kurwa mu murondo omukuzanumi, bottle grass, arbaine, omuzabibu, ekimoli cha roza, atumijia, obwocha hamwe ne tangahuzi. Shango madukana za supermarket so mu ihanga ryona. Eco kunywa Mukama nayamba. Kitongozibwe aba UNBS. Okushubura tera noti mushanju 8 noti. 10 mushanju, 20, 16. Ninga noti mushanju 5 mushanju, 5 noti anana mushanju. Nimbachira omu Allen Interiors. Allen Interiors ni shamaduka erukuguza ebyokukozesa omunju by'omutindo. Amatara ga chandelier, shower mixers, hand wash basins, toilet seats, shower cabins, kitchen sinks, carpets, hamwe n'ebindi bingi. Neshangwa harugutorwa Akik Nyabong Road olwaruga Ombas Park kuza omukirungu. Mbarara kumanya ebirukukiraho tera esimu 0754 476 24. Aba Mahame Financial Services manya babigurire hwitaji omurimbarara site urwebikona omuchombeko cha Kashaka ekishungine nechombeko cha rwebikona United Traders obuseriyo rguto manya bino buhereza bwa mobile banking aho rukubasa kubika naro kiha sente aha account yawe obwo rukurabira ahasimu yawe yo mungaro. Mahame eine loans eza agriculture, school fees, boda tanka zamizi, businesses, chapa loans, solar loans nezindi nyingi. Mutwishire aha mataji gitu agakabwohe main branch Kachindo omurishema Mbare na Kaberebere omurisinjiro Nsika omuribuhweju na Rubindi omurimbarara haza muganyirwe omubuhereza bw'omurembe. Mahame Financial Services, United for Development. Esimu notu mushanju 2 5 13 notu mukaga. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you.
Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Good morning. Good morning. Oh, wow. Thank you. Mwena mutunulira kituzi. This is my 3-in-1. Inze niwa busatu buli lunako. Jeni ntambula nako akareba yakola kituzi yebale atenze nka wako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwa wano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Hokirinitwe omugace ncire irwara ryambara refaro riri omukire kagumire abo kujanjara kwekirwire cha COVID-19 kandi cyahereze kwata abashaho abarukwika 20 abaho nabariyo bakora kucyondoza okubasa kuzora ahabwenche abashaho nibeyongera kukwatwa oburwerobo. Aha 2012 by'okwezi kuhire TV West ekore Kembozi y'abashahuye 12 ahirwa Rehanga ryambara Regional Referral Hospital ababire bari ahabujanjabi bwanyuma yo kutunga kirwire cya COVID-19 okurugo bw'enamba y'abashaho abarukwata oburwire bwa COVID-19 heizire neye yongera kandi ayituru kugambira abahikire 40 ekinte kiriyo nicyeyongera kureta obuhinzi mutuma. Bitu nawo bakwasirwe ukonsa mu rumo gwito noreba no kureba abarwire ubundi nugiro kuwaye kwataho takimanyire ushanga indwara yakugireki yakuzambire nitsyumanyangu endwara egi yamazire kuhika hiho mu department zone otireho no kukwata omwaha barukwebembera irwara reri kandi nabuza yaba bine ntekateka zo kuchebera bona abakozi b'irwara ahindware kubarukira testing mbushobora tura testing aburusande yesi na wa testing hate shaje no rugano gihabura so konka kwe kubaruka twajangunka mu administration hajira covid hatwena testing hataho tugendera hona hirwa reri nashanga abashaho bahereze kuhinyomwa habarwire mushanjo abamazire kwita oburwire bwa COVID-19 kandi ugabira ryo musigazi kurwa mu district ya Bundi buryo otwiro mbyome beru kuyambaho mu rwire kwisi ubu hasi n'abarwire arunomwe treatment konka 17 bari muka ntubareberero makagabo reno banawe nibo bari mu irwaro rizoba hafu mu sigazi umwaka 36 ukurwa Bundi buryo haro no kwerarikera ngo campaign zo burura hiziragere kwendera omubaro gw'abantu barakwata oburwire bwa COVID-19 nugwije kubagwaye yongire munonga ahabwo butagendera hangenderwe zatirwe kurwana so burwire obo aho mahure nani jangwe kigarkemu tugarke tujumire tugambe abantu mumanyengo eriyo obundi abantu bakayecura batukoratera ibintu batwegise president yatwegise batakubasa kwa telebragiro bya Ministry of Health ntubantu biha kandi umuntu ko kwiza kufana bwo kubanura akaruru tukarondo mbanta bahurire tukarondo mbanta bafi mwe ntwenda banta bahurire bahe no batera akaruru kandi tugumize tube twurire tutebembere twurire hona omwaha abashaho bambarara district otwire nakorana mukuru w'ebyamagara kukoratiriza abarwire ba COVID-19 nawe kwasirwe ndware egi yamazire kwita abanyayuganda iganana n'abana. Harrison Kagure, TV West. Harrison Kagure endwara ekiriho tweyongere kujerinda turukura tirengenderwaho za government hamwe nezatirwaho ministry y'ebyamagara twagumizamo n'amakuru project ya government eyamizi omu district eyashema eyamazireho billion 13 ehwire
kandi buri muntu we no kurugo muri shema no kwija kufuna amizi marunji ari kucinga project eji ahari Rwamunena Shoko Town Council Minister w'amateka hamwe n'engenderwaho yihanga Professor Ephraim Kamuntu agizire ngweka eratasi mizaga nabaza kutandika kugashashira bwa nyuma ya mezi 3 ari kucingaho project ejinywa abazyo ahari Rwamunena Shoko Town Council Minister w'amateka hamwe na nengendererwaho yihanga Professor Ephraim Kamuntu agizire ngo burufamire eratasi mizaga nabaza kuba batakugashashura okumara mezi 3 daradara nukwe akawakamba jangu ntashashire bitwari 10 tukakibarakare kamanya ko kureta abantu wareta mizaga waza gasya abantu batekwa gashashura baza gashashura sete nibaziye nibahinga amajani imwe tumukore kibaro Meya wa Bgonji Town Council Tugume Wilson ajimiriro kujanza project ya mizi hamwe na nebyo butegeki konka we meya wa Shuko Boaz Bizira amushansha bwire namwe nabitweka cyanje cha miliyoni na mazi miliyoni ngi hari yaga ni pora ahubwo kuba ni manyamiza kikakumeza mtumanye namagaraga agoko bomuti nabwo cyo kumurazo politics mukazo mukuzana amizi to kuturaga tole twaga bahezo mukaba mutatine obye mushakusibona ama mwabuze nshuto agateriro ababa politics kuga kuri muchozi takapika rwabuze banjira na convincing kuko mutaga ma politics zita usikwatire na mizi amagara muronda karuru kuma mutakamanya mutukuzo kwa kuronda karuru RDC wa Shema Frank Besije Cherere ashabira abanyashema obutari kureke bakwasire billion 12 gari mu constituency yanyu urifisa kama mtu wabulishwa mtu wabulishwa kwa kunaka muhabo kwanya myaka akombenje kuchakira ki Minister Kamuntu ashabira abantu okushashura emitwari 10 yonka batyo bakabatahiza mizo majugabo ngo konka kandi ora batazishashurire mango naza kushashura emitwaro 50 mwatandika kukunda mizaga kandi muzaga kunda mwara bagenda bati omwanya wa shiringi emitwari 10 traka yabagambira Project eji ekatandika kuombekwa omwaka gw'2018 kandi obwa hati amaka 13 nibo batungira mizi kandi bonano batahira busha gasha kwa Michael atwachire Michael omushija w'emyaka 67 owabireho omushomesa ombwiro bwabire haruhe enkore ya license naye tombwitira government ahubwo kubanaga enyuma kandi obwo babire bari abakozi ba government. Julius Kakara owa Kabura Town Council omu district ya Rwampara nagira ngwembera egumire kandi nkwiha yaruga omushomesa atwire nabona kuza kutunga echo kurya. Julius Kakara twamushango makage omuri marembo ya kabiri omuri Kabura Town Council omuri district ya Rwampara. Kakara owatandikira omurumo gw'obushomesa omwaka gwa 1972 nagira ngo hatitaine entasiya yona nkati kuza kugira ngo nkabandi nanka umwegesa ukorifa yinjire kabandi licensed teacher nahabwecho na pension tukuza kugira ngo nkagitunga nkamwe ndiko namazire kwemerera natandika okwekozesa Omugurusi Kakara akaba ari omushomesa wa government owa license bitu nagira ngo bakabano batunga kasente kace kandi emyaka yona eyamaziro mu bushomesa tine kiyihiremo okwere bara nakabugina batwijukire nona bwa nyuma akagira nkakanta kuba sinzikira ona hene kutoganyirwe mu kwakagira nkaka business akutwakora okwihayarwa mu bushomesa omwaka gw'2022 Kakara akatandikiraho kubija na no kukora ingoma ngo akabasa kwebisaho bitu nagira ngo amana gamuremere takine kiyakubasa kukora konke byetengo bya family nibinje kurujijane mu kuko murareba okunyemiriye
imbere cyo kwegumire kintu cy'esente hadiya yarugire mu bushomesa ija kuno yatandika kubija no gukora ingoma abana butwizine kuno bwakabari bato munongo ahabwe imbere yarukurabamo bamwe abana bo yashomise bekoziremo umurumo bamuho buyambi oburume sente miliyoni 1 ebijwaro hamwe na nenkito. He was a caring person. Akari umuntu ari kufayo. Akari umuntu ari kubasa kubuza erizabwe nco tija kushoma. Yaba kireta go kutera akakuteraga. Wahandika kubi A up to Z ejakazi. Remember niwe yatwihire hasa uturugire niwe. Omugandi ko businje Penina uw'emyaka 39 y'obukuru nawe yija hambuga zitu za TV West arukushera obuyambe bwa miliyoni 1 okuza kumushemeza ekizimbe cy'umutwiro mu mugongo okumara umwaka gumwe n'eshicweka. Indwara y'igikankwa twese kwa kashatu ku mwaka gwahwire akantu kakaba kari kake kaguma nikakura nkereka abantu bangira ati ko n'inkazi mbabuza ashenkazi niza mu mugongo ataye kwenda nihiri kugera gute niho kwata komba njya ukwezi kwikumini ibiri ikinte cyo kiza cyaguma nikikura cyabaruka ko businje nefa akazi kandi nagira ngo utayine aho yakubasa kwihe sentezi zibari kwetenga ahirwaro ryambara rifaro okumushemeza owakubasa kubana inda kumuyamba norabira hasumo eya 0 8 0 9 ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa. Sakongera kushaba abanyambabazi okubasa kwirukanjira amagara ga Penina tugumizamo nagacenshire ba kansaro mu Kafunjo omuremera Town Council erukushangwa omwishaza erya Ruhama mu district ya Ntungamo borekire obutashemererwa ahabwa meya turya hikayo Habineza na town clerk Nwagaba Seze okuremwa koreka embarira ya sente kandi we town clerk Nwagaba Seze nagira ngo ba kansara abona bakweyendeza ebyabo ayitwikira hamwanya wo gutushangire ba kansara hambuga nkuru za Town Council bakwise papara birukoreka utashemererwa hakuba abantu bitu nibanyigirizibwa nibakorebera jiro emihande fire entirozi fire amashomero gafire ahabwa town clerk kukoresa kubimeya atubereke zibiti Seze ni wagabo go mukureba ashemere kuja kankezi ishaha tukamwirusa tukamwe mu office tukamutera tukamutwaro wabo yabanika hakaruga naho yarujenje abantu bakaruka kweri katom budget yitu councils mukaga konka hata hindi kugambira tine nayitu wakozire ahabwe inshonga kundi kutebekanisa councils nyowenka speaker bambuzabuza kandi speaker ni wayi no bushoborozi ahari council kweta councilors bakija bakacicirira town council bakareba uko ibintu biri kugenda bakabanjurira okuba ari kushoroza mishoro ya town council okurigera kwizera Innocent baba batahindwira mu nkora nubije kugambira bataka kurgaha ku mushoro kanso tuza kusensitizinga abantu kubereka ngo sente ziba kubiha muri bazirya tine kiba kuzikoze cyaba kitariyo cyo batatwerekere accountability bakatwereka ibyo abantu bashimye gukora tukakorera abantu bita basutumire tine kindi turakore no kucinga offices nubwo tukamenya gutanga kanso teriho kucira tware sente z'abantu hatine boherezo kuzo mu bantu bamwe habataka hine bagambire narakasasire kurubwa mu washuma eryo mizi omukatinda ifani hekutu so noreba ngo ntura y'abantu eryo musirete mpango cyangwa sango shayo naza kubaha indwara twe twagira mu buzubu nitwabuye ngo turya ahamwata mu Rwanda na Uganda intase yitu yona ubutari bwitu ukabona usapotingwa abantu abakurugasenge so kubatingere border ubutari bwabo masango roko revenue yakengera Seze Nwagaba yayongera yagamba bimwe habikozirwe bitu yagira ngo ba kansara abantu babeyendeza kandi nahatebe baru just agera speaks of a dying horse haro cyamani baroni barahaguza abo kwani mango bwire bwo baroni bugira ki ubwa hato ba kansara abantu bagira ngo kigendererwa bakabire batungire Town Council ekicyangire kuhikera gasha kwa Simon Ayamba webare Simon tucherenewe omugacenshire bitwa zagaruka tumure hokace nitugaruka
manyamagara gawe ne kukibaho Curamo Plus hamwe na Jumbo Juice. Jumbo Juice, naturally sweet. Ibyo kurya ibi bya chipsi, ibyo kurya byine fat nyinji, ibyo ari byo kurya byina kabi directly. Cyangwa umuntu yaguma for example amategonka ninga hanyama yonka. So echo balanced diet buri kimwe cyona kishemere kuza umupimo, but natural foods are safe, and also green vegetables, cucumber, onions, cabbages, tomatoes. Manyamagara gawe yabane kukibwaho Curamo Plus hamwe na Jumbo Juice. Jumbo Juice, naturally sweet. Mommy Bunny, yes? Is that power meal for baby Bunny again? Bunny has had a weak health lately. Have you tried Yoba yogurt? Yes. He used to get it from school, but where can he get it now that school is closed? You can get Yoba yogurt from our local shops or even order it via door-to-door delivery services. Yoba probiotic yogurt is naturally healthy with nutrients that protect our children from cough, flu, skin rashes, and even diarrhea. Let me rush and get him one very fast. Look, I even have one here with me. Thank you, neighbor. Please remind me to get you money, and we stock up on Yoba yogurt for Bunny and us too. Just look for yogurt brands that have the Yoba stamp. Yoba yogurt is good for both children and adults. For more information, call 0754 22 9892. My family takes Yoba probiotic yogurt. What about yours? Yummy! Amasco gagarukiremo akuba nturebe yiturukuza technology iyi yongire kura kandi ubahati turakikutandika kuvuga imotoka ezikorerwa mu Uganda dere ngo testembekerine nize yongera kutwika cyobogese Amasco gayongereye cyomwe turi no bwesije ngo byentambura biyone bikurura cyomwe kandi nibyo yongera kubaje enguto sigarye mwika ziriyo nize yongera kujanjara hona amakoro nagoga janjiro kwetorora ibyanga bya Uganda kandi tushimirirwe ahubwo imirimo yemenyeto reka twina Amasco gagume garye higoro ubu tutegerize ebirungi byensi yetu. 2021 vote Yoweri Kaguta Museveni to secure your future. Konga Yohano marire kunde kongora ubuzima nyowe kandi yuko reno tamusa business zawe nsikurakorana yondi hani nage mikono iyo teka kongasha aporo habo hoki Yohana no gure bibasha gwira bwashishe mwene mpaho ngo imsene kizimbo mutawuni nabana bako bahindura amashomero hatu ngo bariyo mu international eji nkurakorana hatereka kweteze mutwe abo kwa turi binji konke cyamo tukacishanga mu besaniya sako shine bagigamba ni kwihahi direct waraharingi besaniya sako nubahumuriza abantu ayemirimo yabo atari kugendaje bashimishitse bushaba members okora no kwebisa nubahazaroni abashubiza bakene abahanga ezo gura amataka ezo kombeka ezo nkinji no burisa nezindi nyinji ishashurate kwenda kana magoba gabone make konka tontwara utategana reba mashango mbarra hariya high street aha zebra crossing ninga bashango mu mataji gabo ribindi hihi na Toto petrol station ibanda hina Stanbic bank ninga bashirira hasi mu yabo eyazura mushanjo 5 atano na mushanjo inshanjo ni 2 15 besani ya sako amagaragije Extra mulondo nange kyakunywa kisufu abaferete baguza omulondo no kwina kubako kirungi tulumirirwa bulamu bona amakago oligeza n'okikombako omubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindala neyano bakunyoma nakomawo kizibu kulo obusimu kirungi extra mulondo guba wettanira Baina na kananasa akavumula lubyamira appetite kajyongerako okukolola n'okusobubiza endwadde zekasanyawo kirungi extra mulondo amanya gange neze Kalema Lawrence era nasere sika chapati na mandazi ali ku TV ndio omusajja nga wangu sente nyingi nange nendiga kati lumumba ndi awo sajja nankubira simu nangamba omanyi banga alonde namba nebanga kabisa mvuli andi super chote kitu emwe munani 5 star ishatu hash ha Airtel binga star emwe mukangi 5 star ishatu ari MTN kasi amwe namba zawe ishatu ezomugisha okuraseho TVW eka mu muhendo gwa kurugasirigero kome kikame tware 5
What are you doing there? In Mabaya? Not tonight. You go and find other people who don't have mosquito net. Let me go back to sleep. My neighbors. How are you? How did you sleep? Hello, neighbor. Hey, it is clearly not a good morning to you. What happened? Don't tell me it is mosquitoes. Yamawe. Wait. This one I have to show Dr. Amina. Hello. Yes, look at this one. That is my neighbor. He was in running battles the whole night. Hey, this man has seen this. Anyway, I will take him to get the mosquito net. After all, it's free. He's Did you carry your mask? You can't survive malaria and you die of COVID. But yo, now you right there. That is where you reach. I will wait for you from here. Aha! Congratulations, my friend. You have gotten yourself a free mosquito net. Next step, let's go home and I show you how to hang it up. Otherwise, I might find it in your madrasa. Woba tonywa kyalenga tosobola kunyiriranga nsi kyalenga yiki kedibitoto kyalenga nze nywa kyenjagala andi bwe kusiwuuka ku ate ekyenyu mbadde kyababulya kyalenga n'emmotoka yi KDB Chalenga Tonto kati ali ku mutindo gwa Siona kaleta hangover atike kalika tonto akafa akedda abasubuzi mutsange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 897 0 Chalenga ali mu maduka ne supermarket ne mabala wona. My tomorrow must be greater than today. Lyantonde School of Nursing and Midwifery tutendeka abazaalisa awamu ne bannanses era nga n'essomero lirina license okuva Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirabirwa ne Uganda Nursing and Midwifery Council. Lirina center number era nga abayizi ebigezo batula bya UMINE nga n'embeera y'essomero ya mulembe esobozesa omuyizi okusoma bulungi okuwandiika abayizi omwaka 2020 kugenda mu maaso ku ssomero. Omuyizi olina okuba nga wayita amasomo ga sciences oluzungu sako n'okubala. Okumanya ebisingawo Lyantonde School of Nursing and Midwifery tusange mu kibuga Lyantonde oba tukubire ku 0786 ne noti 7556 Utammira kwa Sauda erozo butwa mu shagama kandi ahereza n'amano umubiri. Arvera Sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buri muringo kandi eroza no muntu. Pineapple Sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba ndwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi. W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaji era appetite yo kurya hamwe n'amani go mubi okumanya birakiraho terera John Wycliffe Tayebwa hari zira mushanje ibiri cyenda n'ibiri nshanje n'ibiri noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nemwe 5 abiri na mushanje. Baby Junior Jelly munywani witu Chili na Baby Junior soap kunkeza kuba nabisapatayi babo baba bagiresire echama ina kahoka runchi ne yero by'imbiri yabo babyema bino businji netanga obuhere obukuletwa diaper kandi ninunchi ahambiro gwomire no mbiro gurwanyira Nibikorwa movit. It's a no juice day in my home without Jumbo Juice products. Oh yeah, we blend natural fruit to make a series of refreshing fruit juice drinks like Jumbo Lemon Fruit Juice, made from freshly squeezed natural lemon fruit, Jumbo Mango Fruit Juice from sweet freshly picked mangoes, and Jumbo Mixed Fruit Drink made from a blended mixture of fresh fruits. Jumbo Fruit Juice drinks are manufactured by Malipal Limited. For inquiries, please call 0782855965. Jumbo Juice, naturally sweet.
mushanga sako limited enitaje rukuru umunyamfumura shema yahagarika yakuretera ekitereke kya christmas omwaka ogu bamemba n'abarikwenda kuba bamemba mwena nimwakirwa ekitereke kitandikire 2019 eby'okwikumi n'okuhendera 2018 eby'okwikumi omu mataja kigarama branch erikushangwa kanyaganya gishema butare branch erikushangwa bweju rentuha branch rentuha bushenyi kabuhe branch erikabuhe shema shiku branch erikushangwa kishaga trading center marinde branch omu bweju cyanjanyi branch ejeri umushema st kagwa branch erikushangwa bushenyi burere branch erikushangwa bweju hamwe na mbarira branch erikushangwa muri mbarira city ebyo kusingira biri mwente embuzi enkoko omuceri hamwe n'ebindi bingi bikana mushanga sako limited otunja amagoba menji hamwe n'ekirabo kya christmas nitubendeza christmas enungi hamwe n'omwaka musego 2021 ogwiboneye tera noti mushanju ibiri ashatu mukaaga ashatu n'itaano nshanju n'eshatu na noti eshatu mwenda ibiri cyenda n'emwe noti itaano nshanju na mwe. How are you, darling? Thank you, darling. Thank you. ekihamanoza kukimanya yewe health products abarukushangwa protevera na mushanshu kashasha ntungamo ahari kabare road nibakwanjurira ibyo kunywa byabo ngatayebwa aloe vera drink aho kuba watuntumura mushwija typhoid na nokushohoza bine na tayebwa pineapple flavor drink iyo rukunywa kaba waterera jambo sanyiga asma na norukoro hazaba kuteraho na tayebwa kombucha sana non alcoholic drink irikoze yobutwa mu mubiri ikigura misi okushasha munda irukuchwika mu nshonga zamaka noba nokukwata ho bukwata Umutare wanjye nija kurukara ugego kurukara kwaton katsimu kanja mwami kachajinjire swara yavakara kasheshe nanyi naza kutoya simwe yanjye yaya komanye ngoze nuine sare cyo kwita swara zari kabambiza kare ni mu Rwanda mukasheshe mu Rwanda mwaba katuzo mbore ke fresh sora icyo yankorire fresh sora n'abantu barungi munonga nibakwereza sora kurugerera cyete mu cyaro ubano yendeye ka yawe nkeje yanjye kutaho TV ufa uka laptop y'umucyara yanjye game z'abana amatara abana kushoma ibitabo byabo icyo kwenda nicyo bakukora kandi byeshashura cyo kutegana no sutama koko sutamye mu kayanjye hati nzasimu yanjye miga star ibiri mushanju ibi endagiriro neija asimu yawe ushashura amashanyarazi gawe go kwezi aho mu rurembo rwambara ntobasa kubashanga bomba offices zabo niho ziri ninga umataji gabo okwetorora Uganda yone fresh solar niwe bakani hakizibu cy'amashanyarazi Abanaume Enterprises abarukushangwa harubaje rwa Hosma waba no shume duka ya kabiri babaretere emyenda misya nka digital satin chiffon cotton lining kinyankore suits emishanana gomesi nemyeko yazo ebitambi emidarizo oburisa binene ya mothers na fathers union jacquard singles nets legeza bridal materials n'ekindi tops nemishanana emyenda yo munda ey'abakazi n'abashija material zebiteteyi emyenda y'omwanaume Enterprises yoner original kandi beyi ninungi munonga kandi omuntu orikugura nitumubazirira nangwa twabura okoragijware esimu noti mushanju noti emwe 96 nshanju na mwenda nshanju na mwenda. Slide your way and tame your thirst with the new Reham Cola. You can sense taste, and when you choose the best, regardless of the party, mood, or moment, Reham Cola is tasty. Feel the waves of Reham Cola slide down your throat with loads of refreshment, immense goodness, double refreshment, all cooked up in one. Reham Cola now comes in an exotic look and delightful, refreshing, genuine taste. Reham Cola. Taste it. Believe it. A product of the Reham family.
Webare tugumuzamo n'amakuru. Bishop wa Ankole Diocese Right Reverend Sheldon Mwesigwa ashabire abebembezi okukorera omumazima hamwe n'oburenganza obutosha okubasa kukora ebyontunguka omubyanga byabo. Bishop Sheldon ebyabigambire obwabire nabuganaho abazire ahishomere rya Rwemyenje Primary School erukushangwa omuri Rugando omu Rwampara District. Arukuherezayo ubutumwa bwe Right Reverend Sheldon Mwesigwa agira ngo buri bwenguzi hamwe n'ubushomankuzi nibyo biri kusinga yo kuzingamya entunguko mu ihanga. Mu Rwanda so kwiba cheating mu Rwanda so kwiba ijo bunda bakushoma amahurire murebere atiko yanje nyo ni ncondoza umushuma we naha kubari nimba namanyiri na nebyo bururwe biba kwiba byo na nimba nimbereba nkabahandikaho Rwanda so kwiba umbururu Rwanda so kwiba byo bwegese turwani so kwiba corruption mu government cyaya obujurizi takwata sente z'abantu tukoreje ebirakora birabe muje turwani so kwiba byo bwegese mu Uganda tuyinekizo umwanya gw'umuntu kurira murumo uwe naryo umurumo nuguba guruho esente zo kushashora abo bukozi bwawe unka kandi ugarika ezezi bakushashoro ziba ozirya kandi ugarika oyibaneze batamurumo so nintera abantu muranga n'abanyayuganda abanyambara Rwampara murira mirumo yanyu kunka mureke kuryemero. Bishop asimira abanyambabazi ba Butakara Foundation abombekera ishomerero buraro bw'abeji hamwe no bw'abashomeza. So niyenda kusima kandi no kwerekwa okwatanisa Africa Strong nabo because of the support they have been able to give, and also through Ellen, the lady who has been mentioned, and her family and her other colleagues. We also appreciate HDR Foundation. Babazire bori kiro kushemererwa kandi baraganisa kukwatanisa n'abebembezi b'ishomero. Ninyenda kushaba abazayire b'ishomereri nabo abakene bashomesa abana bagume bijuke kugira icyo bakora kutungura ibyanga byabo. Nisema munonga abana beitu aho kureba ngo bijukire. Ishomerere ni rumwe hamashomera garukusinga yo bukuru mu cyanga cya Ankole kandi umurimo gukombe ko buraro bw'abeji obwo bashomesa hamwe n'ikingu cy'umutindo bamazereho miliyoni ziri ku ikavero 50 gasha kwa Elakiza. Eli abataka bechibuge cya Lyantonde batwire bine okwetomboyeta ahabwe nkuto ezitwire nizibarebesa enako no kushanyaraza ebyentambura nangwa no kudibisa emishuburo yabo. Aba obwa hati batunjire amashemererwa bwa nyuma y'enkuteze okutandika kukorwa. Okurigera abataka be cyangeke nibarebe ntunguka handi konka bebembezi babo tubine bujunanizwe. Tusabo tutereze ku ngudo zaffe abantu tebashasha kweyishinganya pikizetomera abantu baga kumenyeka ebinya bivira ddala eri katale mpaka eno wansi amazzi gafuuka eri mu katale ebigoma byonna babitunuze ne waffe tetusobola wadde gavumenti tusobola okufuna obuddamu wano otambula n'olugalya ntonde nooza Kashagama n'olugalya ntonde nooza Kinuuka n'olugalya ntonde nooza Mpumude n'olugalya ntonde nooza Ruro enguuto zoona at least noreba ngu ziri mu mbeera etari nungi. Bwanyuma y'ebyo abire akagisha ka kanso kutunga yo biliyoni 2 kandi zibatandikire kukozesa kilometers 2 ahari zimwe hankute zikwetorore kibuga kandi zirije kuterwa koransi. Newe twogere sawa ya lero kati koransi gwe badese nabakwatako naye kati twogere sawa ya lero tutanso mukwatako era mu budde buno enguudo zigenda okukolebwa twafuna kilomita 5 n'ekitundu naye kati mu budde buno ziri mu kukolebwa first phase ziri kilomita 2. Orundo ruguto rwa Maramo rwamazire kukorwa n'urwingana kilometers 10 okuruga Kashagama kuhika Kikona kandi rumaze Omugande yagacenshire abekitongore ekitari kya gavumenti ekya Development Foundation for Rural Areas bakwatanise n'aba Days for Girls barigireyo bagabira abeji babishye abarukwika 300 za pads zo mashomero gatari gamwe na gamwe omu district ya Chenjojo. Abeji abatungeza pads ezi harimo abishomero rya Kehora Primary School erya Eve Maria
Primary School Tenjojo Modo hamwe na Nyantungo Primary hamwe na gandi minji. Stephen Karyebara kurga omukitongore kya Defora kanda ha murundu nugo gumwe nuwe akidiko nuwa Nyantungo agizire ngu ekiba kikozire okwenda kuhwera abana b'obwishiki abagarukire aha mashomero omubwiro obu obwa COVID-19 ngu kandi ekiba kikozire omuri Kyenjojo na Kyegegwa abaha reusable pads zibashobora kuogia bakalinda zirinye 10 kandi zishobora kubakonyera habwe imyaka 2 nokukeraho ekini kijja kubakonyera kwikara mu isomero n'abantu bumeze Burundi kandi berinde endwaire ezo zishobora kubatalvaniza ngo kutubegeseza. Abana banje baba mu somero because of menstruation. Then abamu ne babalimba oli namuwa sente namuwa like 2000 nenga amulimbye kumugulira pads ekivaamu nga amufunisizza olubuto okukyala nakyo kiba kimujja muke musomero. Susan Kutesa okurwa mu kitongore kya Days for Girls ashabire abazire okutwara obujunanizibwa nuko bakareba abana abo ngo barinda za pads zezi ziryenyonjo. Umuyambe mulabirira okulaba nti pad agiterese bulungi agizinze bulungi asobola okugiba okubanga agigolamu ngajanika wali awatuufu awatagenda buuka. Karyebara ayonjire yagira ngu necho busasi munonga okureba ngo abana b'obwishiki abandi tubabasize kugaruka aha mashomero ahabwo kuba bakatwara enda zendaro ecyashabire abejabo okubasa kwetantara ebikorwa by'obushambani. During the corona time, they have gotten impregnated. And one of the girls, when I tried to ask why she got pregnant and was pregnant by a porter, she said that was being given sweets. Bamwe ahabeji hamwe n'abashomesa basimire ebitongore ebi okubaza kurugayo bikabakwatiraho omubwiro obu obwa COVID-19 ngo ahabwo kuba obwa hati abazire babire batakine na sente. Abana bona bakebatene pads makagabo habo kuba abazire bakebatakusobora kugura ki pads. Amakuru aga gashakwa Dan Basibye ahabwa TV West. Wabare Dan katumureho nitugaruka. Sleeping under a mosquito net is one of the best practices of chasing malaria from our households. The government of Uganda has prioritized mosquito net distribution campaigns to protect Ugandans against malaria. Under its ongoing Under the Net campaign, the following districts will receive mosquito nets between November 1st to 14th, 2020. Abim, Agago, Amudat, Amuria, Bukedia, Bukomansimbi, Bulisa, Butambala, Gomba, Hoima, Ibanda, Kabong, Kalungu, Kamwenge, Kaperebyong, Karenga, Katakwi, Kikube, Kiliandongo, Chitagwenda, Kole, Kotido, Kumi, Kyenjojo, Chotera, Luero, Lwengo, Manafwa, Masaka, Masindi, Mitiana, Moroto, Mpiji, Nabiratuk, Nakapiripirit, Napak, Ngora, Oyam, and Rakai. Register and receive your mosquito net from the VHTs when they come to your home. The distribution exercise will consider protection of all beneficiaries against malaria and COVID-19. Chase malaria out of your home. Sleep under a mosquito net every night. This message is brought to you by the Ministry of Health. Alleluia Jinga Tea Drink na Alleluia Tamalaini Drink.
mixology ndetse solution and regional center ebiri kuchiraho teresimu 0 nari 0 Omakuru gitu agebye mzano timu yihanga eyo mpira gwebjere ya Uganda Cranes yahereze kwika omurembo orwa Nairobi kwetebekanisizo mzano gwenchiro ya kabiri eri kuritana na time ya South Sudan omumpakeza AFCON ezokutorana mu timu ezirayetabe omukikopo cha Africa omwaka oguru kwija aha timu y'abazana 23 abagenda coach Jonathan McKinstry yayongeraho midfielder David Colgate Awori okuza omwanya gwa Joseph Benson Ochaya oine obuhuta Ekibinja cy'abantu bashatu na bana omutazana na bashatu abatende cyamwe n'abandi bebembezi ba timu 11 nabo bagendera ha timu ya Uganda Cranes kuzo mu Rembo Nairobi omwihange rya Kenya aho bagendera umunyonyi y'ekike cya Kenya Airways timu AG aho turugambira barara bashikiro mu Rembo Nairobi aho bine kiro kimwe cyonka kwetebekanisiza kwije kuritana na timu ya South Sudan ahabwo ruzana rw'enkiro ya kabiri orabe harwo kubanza haca Nyayo Stadium omuzano gw'empaka za AFCON ezokutoranamo timu ezirayita mu kikopo cy'empaka za Africa habwo mwako gurukwija omwihange rya Cameroon omutende Jonathan McKinstry aha timu ya Cranes yagitaho David Awori kuzo mwanya gwa defender Joseph Benson Ochaya owatungira obuhuta aharwa kana omuzano gw'enkiro yo kubanza Uganda eri kusinga South Sudan gore mu 0 aha chay kitende The journey was so good, so we had a good flight to Nairobi. I met my friends there, so very happy to honor to see me around, and I expect good results on Mondays. Uganda ni ya kabiri mu group ya kabiri y'empaka za AFCON ezo kutoranamo ero kwinganisa na timu ya Burkina Faso ebembere group habonera umushanjo bitono batanisibuga za goro Marawe ryo mwanya gwa kashatu habonera ubushatu rero South Sudan eine busha Webare mnonga ogumire netwe omugebye mzano ngo twatwenere kandi ngo gatusya ahamuherwa gacencwire ahabwe kireki nuwamanya Serena Brian Sande na timu ya gacencwire ntukusima mnonga abo kuba netwe murare kurunje